Khona namhlanje eNkulumane sizokhankasela ubhuti wethu Freedom. Sithi abantu beNkulumane asisukume ngobuningi bethu, sizenzele nini, sisukume nini, sifake abantu abakwanisa ukusebenzela, sifake nini abantu abakwanisa ukuthumeka. Ngiyakwazi ukuthi thina singabantwana sizizalwana zalapha eNkulumane, so sizocela ebadaleni kubomakhelwane bethu bonke ukuthi shuwa njengabantwabenu senzeni sikwanisa ukulisebenzela. And ngithabile kakhulu ngoba ngibona ukugcwele omamanyana abaningi bazile, abantu basukumile for the first time babuya bazogcwala usikwele sesisivakatshele namhlanje. Upresident wethu ubaba uEdie Mnangagwa uhlale sitsho ukuthi ilizwe lakhiwe ngabanikazi balo. Mina njengokhansila kaWard 20 uSandra Ndebele Sibindi ngithi asiqhubeke nini ngobuningi bethu, sakheni ilizwe lethu njengabasakhulayo bakuleli, njengezizalo zakuleli.